Ompulukirize wasiiba kurungi eshaaha yabemwe ey'omwabazyo amakuru muri nyanko y'Kigaha Radio West Ogakwisi yahondi Beth Akatukunda. President Yoweri Museveni yashabe ekitongole ekirikujunanizibwaho kurundaana omushoro omu ihanga ekya URA okukozesa tekinologiya eroho baba nibenda kurwanisa omuze gw'okutwara ebintu omu Uganda n'okubishohoza aheeru y'ihanga omu bushobya. Arikugambira aha mukoro gw'ekitongole ekya URA ogw'okusiima ahabw'okusya emyaka 30 kuruga ekitongole ekyo kitandika. President yajangula ekyobusaasi kushanga ngu nobu hariho tekinologiya omu nsi yoona ekitongole ekya URA tekifiireyo okugura ebyoma nka za sikaana ebyakubaasa okukozesa okubahweraho omu kurwanisa omuze gw'okutaasya ebintu hamwe n'okushohoza ebintu omu ihanga omu bushobya. President aine amasiko mingi ngu Uganda neebaasa kukozesa embalirira yaayo eya buri mwaka etagiire kweguza esente omu mahanga g'aheeru. Ekitongole eky'omushoro kyaheza kurundaana gy'omushoro kikakozesa tekinologiya otiireho n'okurwanisa obushomankuzi n'oburo bw'enguzi oburikuteganisa ekitongole ekyo omu kurundaana omushoro. Ekitongole ky'ebyamagara ekya Reproductive Health Uganda kyatongozaho program erikuza kumara emyaka 5 erikuza kumaraho shiringi obuhumbi 17 n'obukiikuru 7 omu sente eza Uganda okubaasa kurwanisa omuze gw'abaishiki okutwara enda bakiri bato, abaana okushwerwa hamwe n'okushwera bakiri bato otiireho n'emishango ey'okutoroboza omu byanga ekya Rwenzori hamwe n'ekyanga ekya Mbale. Program erikushagikwa aba Netherlands eyibakubize Right Now Right Here egendeire kurwanisa ebintu ebyo omuri za districti nk'eya Kasese hamwe n'abundi bujjo ezirikushangwa omu kyanga ekya Rwenzori hamwe n'omuri za districts ezindi ezirikushangwa omu kyanga ekya Elgon nk'okwo omunyamakuru wiitu Grace Arinda Aboki arikutwisyaho amakuru aga. Obwabeina arangiro entekanisa egyo ha Sandton Hotel omu municipality ya Kasese Kirukinu. Director w'entekanisa eza Reproductive Health Uganda Jackson Chekwecho agambire ngu entekanisa egyo negenda kusagika muno abantu abakyali bato nuko nabo basobole kwekorrenchwamu ha nsonga ez'ekikuru. Chekwecho agambire ngu entekanisa egyo negenda kusagika abantu abatali bamu na bamu nambere hali abasomesa eby'obwomeezi hamwe n'ebyobuhangwa korensinganto zayambibwa omu buheereza. Kurugira ha mutekanisa owa project Robert Ochaya ekichweke kya Rwenzori kikomerwemu hanyuma y'emisango eyo kusobyaho abaana bato kweyongerera kimu kandi ngwene kunihiro kwa mani mu project egyo negenda kuyambaho okukendeeza endwara ya silimu hati yekira pasenti 5.7 omunsinganto honga. Mukuru w'ebyobwomeezi wa district ya Kasese Dr. Yusuf Baseka agambire ngu abantu hati abaingi abarugenda kukebeza abaana bato muno. Habwa Radio West ndi Grace Arinda Aboki. Webale mnonga Grace Arinda Aboki ahabwo kutwisyaho amakuru ago. President Yoweri Museveni yashohoza engenderwaho ensya hamwe n'ebiragiro bisya ahari ba minisita ebirije kuhweraho omu kutamu nkora manifesto y'ekigombe kya NRM ekiri omu bwebembezi ey'omwaka ogw'2021 okusya omwaka ogw'2026. Okurugyerera ahari minisita y'ebyamakuru n'okuhabura ihanga Dr. Chris Baryomunsi engenderwaho ensya zihirweyo President ahari ba minisita babiri bari omu rukiiko orwa ba minisita aha makago bwa President omuri Entebbe. Bitona Baryomunsi yagambira abanyamakuru omu kasheshe k'erizooba ngu ekihandiiko ekirikushoborera aha ngenderwaho ensya nikija kushohozebwa esande erikwija. Minisita yakyereka ngu Cabinet eshwijumire oku gavumenti ebaasize kukoramu omu myaka 5 ehingwire arikukyereka ngu gavumenti ya NRM ebaasize kuhikiriza ebyaraganise okukorera abateezi b'akaruru na pasenti eya 9 ebyaraganise omu mwaka ogw'2016. Bimwe bibasize kukorwa bikahikirira harimu okugaruzaho enyonyi ya Uganda okuhereza za districts ebyoma by'okukora enkuuto n'okuziteera koransi omu ihanga lyona hamwe n'ebindi bingi. Omu makuru agandi za dozi z'omubazi ogwa COVID-19 zirikurenga omuri 8 nizo zahereze kutungwa okubaasa kuheebwa abaturage ab'omu kyanga ekya Kampala hamwe n'emyanya egiherire. Omugambirizi wa Ministry y'ebyamagara Emmanuel Ainebyona yajangwa abaturage ab'omuri Kampala hamwe n'emyanya egiherire nibaasa
babasa kutunga omubazi ogwa COVID-19 kurwo myanya eyokusirikyarwamu etorinwe omuryirwariro eryamurago hamwe n'amarwariro aga KCCA agari muri za divisions 5 ezirikukora orurembo Kampala. Uganda obwa hati yaherize kutunga omubazi ogwa COVID-19 ogwa AstraZeneca gurukwingana obukiguru 2 emitwaro 15,380 za dozi emitwaro 30 ez'omubazi ogwa Sinovac hamwe na za dozi ez'omubazi ogwa Madena ogurukwingana emitwaro 64,900 okubasa kuhweraho omuhururu eyokusirika endwara ya COVID-19 omwihanga lyona. Obwa hati za dozi z'omubazi ogwa COVID-19 zirikuhika akakiguru kamwe emitwaro 62,367 nizo zaherize okuhebwa abantu abari omu kabi akokukwatwa endwara eya COVID-19. Abantu aba barimu abashomesa ab'ebyokwerinda abashaho abantu abine emyaka 50 n'okweyongyera y'ahaiguru hamwe n'abo abari hagati y'emyaka 18 okuhika ahari 50 abine endwara ezindi zitari zimwe na zimwe. Ombindi nkebyo abantu abarikutaha omwihanga n'okushohora omwihanga obwa hati nibija kuba nibaragirwa okushashura sente ezirikuhika shiringi emitwaro 18 ez'okukyebeza endwara ya COVID-19 nk'ekiragiro. Okukyendeza aha sente ezi nikwijaho hanyuma ya government eriizooba kurangirira ngu ehuriro y'okukyebera endwara ya COVID-19 omu marwariro ag'abantu buntu agatwire nigakyebera abantu ahari shiringi emitwaro 24 neija kugyegaruza. Arikugambira abanyamakuru ahari Uganda Media Center eriizooba Dr. Chris Baryomunsi oruminisita w'ebyamakuru n'okuhabura ihanga yajangwa enteekateeka ez'okwiha obuheereza obu okubwiha omu marwariro ag'abantu buntu okubutwara omu laboratories eza government aha kishayi ky'Enyonyi nikwija okukorwa omusande emwe yonka. Hoona Dr. Baryomunsi yacoreka ngu enteekateeka nk'ezo nazo ziriyo niziija okukorwaho aha myanya y'ensharo. Omunyishengyero wa Isingiro South omu district y'Isingiro Alex Byarugabakunda nayenda abanya-Uganda okwakira programu ensya eya gavumenti eya Parish Development Model ahabw'okuba egendereire kwiha abantu omu bworo aha rurengo rw'ebyaro. Arikugambaho na Radio West Alex Bakunda aine amasiko mingi ngu programu egi egendereire kutungura eby'obuhingi n'oburiisa okureeba ngu byaba bingi kandi biri aha mutindo murungi okubasa kwongyera aha ntaasya y'amaka g'abantu omwihanga. Alex Bakunda aha nshonga egi. Nza kuba nizirebera munonga ebya production kureba ngu abantu beine entaasi omu byanga byabo kuba rero nibarugaseka tugambe omuri Isingiro South. Isingiro South tutungwaho ki? Isingiro South nitungwaho entoke ebitoki, nitungwaho enki, nitungwaho omwani, nitungwaho enki, nitungwaho ebyokurya ebito of course ebicoori, ebihimba. Ati nitwenda ngu tukore ki? Tuhinge enyanya, tuhinge za cabbage, tuhinge obutunda, tuhinge enanasi ahabw'okuba ebyo byona nibyera, tuhinge obutunguru, twokusindikaho kakye ngutandika obutunguru bwareba bwakora kugumiza muno omwaka ogurisha, oshange motoka zirija zazitaine kushomba ebitoki zishombe omwani, zazitari kushomba omwani zishombe obutunguru, zazitari kushomba obutunguru zishombe obutunda n'enanasi n'ebihingwa byona. Omunyishengyero Alex Byarugabakunda nayongyeraho ngu programu eya Parish Model neija kuhweraho omu kurwanisa ebizibu bingi ebirikuteganisa abantu nk'oku abantu ab'omu byaro barija kuba nibeshariraho aha kibarikwenda okukoresa sente zaabo. So hatiya imwe parishi imwe nkomuruka nimuza kushitama ngu ekizibu kiitu nikiha eminyeto neyetaaga boma, abakyara nibetaaga seeds eziri improved. So ebyo nibyo kuba nitureeba twine akatindo kaitu ka nyanja tagera katura nikatutawanya MP waitu tura nitumutawanya kutugurira kalvati mbwenu hatiya ha sente ziitu aha miliyoni ziitu 100 katugureho kalvati 5 nanga mukaga line 2 miliyoni nk'emwe tuziteho. Program zona zaha charo nimuza kuba nimuzimarira ha charo nimbasa kuba mwineho n'akarwariro kanyu timwineho omushaho hariho omushaho owashomire takatandikire kukora nimbasa no kumupangisa akarwariro kanyu katandike kagire kata kakuri. Parish Model niyeri aza kuyamba ekintu ky'amaani munonga omu mpeereza bw'abantu.
Alex Byarugabakunda ori omu ishengero wa Isingiro South omu disitulikiti ey'Isingiro. Ochurikiize Radio West Radio Best aganagamwe omu gutwakwihiraho erihanga. Minisitule y'ebyamagara omu ihanga rya Ethiopia yajangwa endwara eya COVID-19 eisire abantu 72 omu biro bibiri byonka ebihererekere. Ogu nigwo mubaro ogw'abantu bingi okwitwa endwara ya COVID-19 omu ihanga rya Ethiopia okuruga esande hwire omu minisitule ey'ebyamagara ehamya endwara ensya eya COVID-19 erikumanywa nk'eya Delta erikurahika kujanjara okubehikire omu ihanga eryo erya Ethiopia. Abakuru omu byamagara nibajangwa omubaro gw'abantu abakukwatwa endwara ya COVID-19 beyongiire kandi n'abarwaire abari aha bitanda bari aha oxygen nabo beyongiire omu ihanga erya Ethiopia. Ohurikirize amakuru aho ntugagarukira orare kurungi. Amakuru ahari